Muthia riu Dr William Ruto ni wa ugutuika president wa gatano wa Kenya thutha wa igoti itugiru guteaniria macira mugwanja maria marahanditwo makiregana na uhotani wake igoti-ini ikaru na uguo gukindira uhotani wake. We declare the election of the first respondent as president-elect to be varied under Article 143 of the Constitution. Hari maundu kenda maria marathikagiririo ni acirithania mugwanja igoti riri niguo gutuithania kana uhotani wa Ruto ni wakinyanirie ikiro. Harari na kiuria gia kana Ruto niakinyirie gicunji kia 50 hari igana na kuongerera kura imwe ta uria gicunji kia 100 ria 38 kirabatarania hari muhotani wa president. Mwena wa Azimio uraugite ati mathabu ma IEBC mabatie ni gutarwo na ithabu ria kura ciothe iria ciaikitio cieheretio iria ciathukire. Ithabu riria marauga riari milioni 14,353,163 makiuga ati gicunji kia 50 hari igana gia kura ici kiari milioni 7,176,582 na uguo gukorwo ati Ruto anyitite kura milioni 7,176,541 ndakinyitie gikiro gia kwanirirwo ta muhotani no igoti niriteanirie ndeto ino. It is our finding that the declared president-elect attained 50% plus 1 of all the votes cast in accordance with Article 138(4) of the Constitution. Kiuria gia kana kura iria ciathukire ni cibatie gukorwo ithabu-ini ria gwetha gicunji kia 50 hari igana kuongerera kura imwe ni undu ungi uria ureyumiririe igoti-ini riri kwa rita ria gatatu kirumaniririo acirithania mugwanja makiuteaniria. They are not persuaded by amicus curiae's brief, that is Law Society, who attempted to persuade us to consider our position on this finding. We reiterate that rejected votes cannot be taken into account when calculating whether a presidential candidate attained 50% plus 1 of the votes cast. Gutirio gwa ithurano cia imwe cia kaunti icigo cia ubunge na wadi kurerekanite ati ni itua riakinyanirio ni IEBC na muoroto wa guthogoria aikia kura ma kwiyumiria na itanya rikirikana riari ni kuhinyiriria mwena wa Azimio no igoti niriteanirie ndeto ino. Accordingly, we reject it and hold that there is no proof that the postponement resulted in voter suppression to the detriment of the first petitioner. Mateta mangi maria maraikitio ni ati ni kwari na kura nyingi cia president ciaikirio icigo-ini imwe kuringithania na kura cia iturwa ingi undu uria urerikanite ati ni waikirie Ruto mbere no igoti ritinetikaniria na murugamo uyu. There were no unexplainable discrepancies between the votes cast for the presidential candidates and other elective positions. Gikuyu kiaugire uria komage giciara no gwe komage kihuna na hatari undu tanganja mawakiri a mwena wa Azimio ni marerutanirie kugeria kugarurania uhotani wa Dr William Ruto no munyaka ndunarugama. Handu-ini ha Kameme TV kuma igoti-ini ria Milimani guku kaunti-ini ya Nairobi ritwa riakwa ni Kimani wa Gujiri.